Кім егер біздегіл Кімдір сенің халқын урф әдетлер бармы? Йоқса дігерлерін қанун сені тез ютармы? Сайлав тек сенден, душын күн-күнден, вақыт кене беклемей мұтлақ бүгінден. Бисмилля деп сен әрбір ішні япсан, бақсан нәтижелер келер қысмет олса. Мында қызмет обет әр дақада туфған топрақта, туфған ватанында, медениет ішінде олмақ борч бойында. Ана тілні білмесен айып дегілме саңа, не қадақ чоқ астрет бізім милет чекті. Қабатсыз өмірлер бұ дүниядан чықты, сөргілік янық сене қырдортынжы. Бұнда наведа жинайет халқымызға қаршы, апансыздан чықайды өлімлер ачлық. Санки демек бірден бір юректе бин мұх, бұны ұнытмайық біз. Ама бірлік қайда? Аталарымыз темелеткен елда, бір ел, бір мақсат, бір тіл, бір фікір. Бұны білмесек, ажаба кім білер? Кім білежек? Егер біздегіл, кімін кешап әтежек? Егер біздегіл, өмір бір имтихан, бұ дүнияда тамам. Біл не ерде әлиял, не ерде арам. Кім дуалар оқуджақ? Егер біздегіл, кім несіл құрajақ? Егер біздегіл, өмір бір имтихан, бұ дүнияда тамам. Біл не ерде әлиял, не ерде арам. Саба әрте тұрғанда, ақшамы сеятқанда, күнлер девамында, ақылында тұт. Ұнытма кім сен, кімлер тамырында. Еларнен халық азапта қайтты, кене умют, тарихны біл. Кім, егер сен дегіл, ана баба доған ернін доғру бір векіл. Ялы бойудағлар чөл бірлікте құвет, арам олған шайны алсан, юректе қасывет. Пек мұқайтыл, арам yollar çok, ama bizim adetke көре олар yok еді yok. Yarınki alımız ne olacak aslı, takdirimiz bizden gayrı kімге bağlı? Ana тілні tapyaşlıktan öğrenmek gerek. Ya bilmesen nasıl Kırım tatarsın sen demek. Vakit hum gibi beş parmak arasından, Kırımlığını yaşaganda bilgünün korçala. Hakikatli iman olmak gerek, tek katırla dünyaların başında. La ilahe illallah, bir yol, bir maksat, bir din, bir fikir. Bunu bilmesek acaba kim bilir? Kim bilecek? Eğer biz değil, kimin keşaf edecek? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Kim bilecek? Eğer biz değil, kimin keşaf edecek? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Urf adetler tilimiz, medeniyet bilgi dinimiz bizim kollarımızda. İnşallah.